O le o va ya tua a matana to e la wolunga mai le case le vale. Tu si foi le a alise le ya tau. Ia. Le kusia o kapu le a fiel me o kusia a sia. Ia tu si sia le lenga fai le morimau. Langa morimau o langa affidavit po langa statement lenga fai. Ai au maliu ko avera kusinga il famsinga pe kalia il fa ngainga. O le la folinga mai o mo kalia le famasingo le kusi e fa nga ai ele fa ngo fear conditions e manga o le famasingo e vaku le kusi le ya prove aku ma kam fai e fa maungia le asonga fai ai o le kaiminga sangi ai o fa fenga sangi o inga ai o se mo maunga fai la kaimi fai mo maule pe nga fai la amaliu po se mo maunga fai ngolo maliu e ke le alava mengo ba ku le manga mi e famasingo o ke lo inga e le fa ngainga wa pa wale le fonga le argument le fonga le vanga le ke ele fonga su ya sia kasi alla ko manga ave ele fonga su sia o mriusia ia makaulian mele ele fa pela vese ka po vole le foi fa kali ele ke sa si po finga foi alis ai pe o ka pura pakingo ele e mori maula tusia le pe pali ole mori mau foi le pole affidavit le na mai lunga tu singa le al tuma tai loia le fionga unasa nga ko ngwa nga kele loia a o io le loia sia pali ia makavia foi me o kupu mele o makone foi mo makuskusia foi le fa la lili le nga fa nga le a u fa le tonu ia to ko lupe le la wolo ngo ma ilm ka pura ia o mela e ka ka ai o fele mo mawe o la va ai e kongi fa fon mele ai ka ko kir pe wala ngale e de la ko mer ka mi vole le va ko le kali e mo ko fa mo di ngal fa msingonga e genuine pe le but I wonder po ha me o kuskusia ile mo well it's a mystery o miskeliu wala nga ole sa no mai le fionga ile tamaita iloia ale wa maliu ia papali isia fikaul e o fo ia nga kele lopo fea le kaimi nga fai ai se mori mau fa pengi wala nga kaungolongo loia so se taimi ai fai ni fakaranga nga leo mas tanga taulo tau fia po se fo yo loka fa pangotaina ilalo dula fonu ai le fai ni fakaranga nga mo mua kaunga akri e male loia ai tu lo wale fonga mai ba ale fionga unasa ta tia la le vaenga o le saunoanga unasa le fa pe mai inga kele lo wala nga e mafai o fesidi nga kupu mo sa mo le mea yes ela ka mai nge ya le foi nga sa foi le ko inga kuskusinga fa penga le na fa tonu ye e fa masingo nga ia prosi ia leo ka mo fa unge ko fa ye me le ko wo fa karango ia client e a ngo mana ko lo ia so the truth of the matter is le atawa ola kupu o le si fa kai ka inga sem mana tu foi le fa anga sa wasa mo ka mai a oloka nga ia o leo aku leo fa karango nga ia le nga o le ta o Samuel yo na ainga yo tu visits ia ngo mai le longo mai o lai fa karango kwa o mo fa karango e pai fa karango e la fa ile anga fa mai Samuel nga la kulisi leo kom fa ye mi milo langa a o ngai me uma ele se lo yo ia so e ma fa inga possible le tu langa o le fa yo fa karango nga ya sia e a ngoa male sila fia e una sa yuni sa por ole fisidi le te tau wa ke roka ke le lo ye po e silfia po hangi ngai me o kusi ko ngor kusi ta toi fo e po se me o fo se kusi se me po ye sanga i o enga po confess se ka se me po me ngai lo la pure so fu kusi lo fa toi se ka ko va ai la po fe tonu le sta o to ai le nei to inga wa na paule me mautino o le utelo he o le atawa na yoe le ro taimia yoe sia wa unga faia a o ainga fa ko ngua o le o le mikula ta tevo ko e saul mero ngalua lang ko kulai e ku mau asia yoe asia o ia mai
o longa kolu e po longa fa okay ai sa ro wa ke ha e sa ro wa ke ya ma e sia ya ma me wa o na va nga ya de lo la e ta to fo ile tama ta ilo ya se tu langa o le van a o fesili la langa le pe wa fe ese ya ile finga nga lo ya sia maleli poki wa mai leo o le ala wa ya ile me ka o le David o le mori mau kuskusia a le pongi sa le po amala e ka mai ka ilo ya nga ke le o ilo ai po ala ngi me o kusikusi ngi me ya ore pore nga foi lele kai mi kusie wa singa me ka wakil ora kai mi kusie menga la ka ko va ya po inga sia si kai mi kusie o inga ka nga sia si kai mi kusie salo me manga la si le fa singo pa wa kula ya yo le mal ko kali me manga mi ya e matautia makaukia ngi ko inga kula nga ko e ke le le ataua le sawi e te le tua patatua ma le story le nei mai wa kuai e nga se ifa a wa uri ngi fa ma singa le ya na paure le tu la ta fa no ai nei ya o ke le ilo ya o te le o mana tua tele ya o se case foi le ataua se high profile case ai uma e nga wa feoki o ki kanga le victim o ki akumale markanga ka ole nga accuse ya ole la wala de tulanga mana tu ole ala vayata ole ata fo ile ole tulanga le na fa tautai na fa tino ele tina fo ipol e tu tonu ola na potu por sela ai o mai le so ole u ka ko ngu mai le meari sa o sole o fa ye so engorngi ko inga o pela kango ko nga me ya te mo ko ke minga le nga mai pe lua va so karunga se si fie me fa pui a cinco le ka ka mu nga nga se si asia ai foi me e foi la ka le nga ye ale fa wa mai fa ngo se va ke le a so le nga pa fe nga o nga ngo ko ngol fa pui pa fe nga o ngo se va ko ngol fa pui le ya te o Taruna o no te leu te fai atu o whainga ruenga I Mount Eden wharapui le fa fonga to telo I la tau or even current correction officers lai whainga ruenga so le o mea ngai e makuha I koe sa mala I mapapa yo ai le official o wharapui correction pe a wha apea e koe aku se su e ngore melia ngā lape ia se la ko whainga e makua moya mo ngar far pui me fa pea ia lo kula fon a fuala ile mele o lewa makua molo aua makua I molo au o kele lo fo ingi a ingo papa di sia fikao pe ngu fa solo atoa ma fa wai lo o le a fa molo au I male vaenga ona ili to inga ma fo ile fa pea ya ka wia ya onga ore kulanga onga langa menga fa ya la ka ko mo ka ai fa lai lo male ko inga ai le ai ese me ore fe sidi lo ma fo fa fe nga o ngai mangoa ya nga we vai leta wa sisi wo se vai la po ai po se vai la ka pipo ai ngo fa fe nga o ngai ko inga ai a fa fo ye te tauna aveni se e vai mo tangata le ona e kasi ya pe se vai ya maving se vai sulu o nge vengi ngo I se vai ngo ai matua ta o to lava ma fa la fil fa ngole ko inga so le ma se me o ko amai rungo e maka u kiari o le simi volia siaka mo leva nga faila le sofia me le kusile ale la mai lo ke kusile la kamaingeia okay le po fele me sa kong fa mo le sofia me o nga o bele su ngal kusi ale pe la mo su el kusi a mun o ko ka le se nga mele ku po le hit and run o me su conspiracy Aile su epo inga so ale su epo so kam ole eta uia karsia walanga ole ai fai ya atonu tu ai fai mai ole fo usa no le fionga de pa le mia
ele mafaya o ngai ko so muli so engol hit and run le atu e matua ia lu ato ia walanga afu fa ma fau tasi ole keisa le nei male tulanga le nei wa vanga ia ifina ngalo lautele ole atunu ia wa mafu ai foi ona nau wa ina ia fatu se vaenga fa ufai e ele tari tonu ngala to te fia le me tonu ole atua ka ki yangi e fe pengo fa wa kama mai ka ko sa mo wa ka le wari kere ka ko le me or ka ur soi fuanga ma nga ko langa sa lo tala le pero ko por sa mo nga me ole ai ka apaka me ale tactic kuai le nga langa o me ai ale HRPP ka ur soi fuanga ka ur soi fuanga wa ola ko nga makwa piko sidinga fa le ko ngoia me le la wo mai ngi ala langa fa ole mele sa tau so so de malo o pasenga ia sa kon ko ngere malo o la men ko le fa ia ai siana tau le fai ai wa uma wa mavaira nga kupulanga nga popole me o kaur so ifuanga le atu ia a o le wa ka ko savari vali le nga kupulanga wa ka ko manga nga o fai le me sa idi le upule ka ko fai so ia te o le lava o te nofo ma o fa teritali mata alanga pe ile aso se ifa ka u sa o ai le fai nga o le ko inga so nga ko wa e ka nga fai ka wa fa ka u fo ni ka usanga ma e o foi lai I le cases o le foi ko alia ia fa pea ia ai si tatu foi ia le upu o le ai fa nga so mai puri ala ko ai le ngalo ia ka u e le foi nga pa wa le mea I kuai mai ka ko I fa masingonga ia I kuai foi nga malo ma fa nga so longo mea ai va ve mai runga Pawanga o me o le kau fa foi le inge ke wa kuai mai ia por kalamber ma lo ma su ngora mi ko ai va ve mai por kalamber e tua ia nga vai la ia o me lo bota va ia tua so le ko va ia ku foi fa fe kai ngai fa karango nga ia ko va ia ko ia tu lo ta o fa walo ia so kwa se aforinga wo ia ri ako kwa ele fa walo le mo o kaka ke kwa su ya foringa o fa walo o kule epa o ni mongi o fia me sole kwa su ya foringa o mo kwa le ai ase ni winga foi saka ko vai so ia o mo kwa su ya te fai tu ese va vai ese ale mamaru va vai ese le ia tu lang ale was fa mai ya